Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Героі жніва 2026. У Гомельскім раёне урачыста ўшанавалі тысячнікаў уборачнай кампаніі. Салодкія перспектывы. На кандытарскай фабрыцы мадэрнізавалі лінію па вытворчасці вафляў. Бяспечны адпачынак. На гомельскіх пляжах праходзяць прафілактычныя рэйды. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Уборачная кампанія на Гомельшчыне выходзіць на фінішную прамую. Аграрыі Гомельскага раёна набліжаюцца да 90% паказчыка. Заслужаныя ўзнагароды, падзякі і грашовыя прэміі перадавікам прадпрыемства ўручылі члены Савета Рэспублікі і кіраўніцтва раёна. Усе падрабязнасці ў нашым рэпартажы. У гаспадарцы «Слаўмол» з 2500 гектараў зерневых большасць ужо ўбралі. У засеках звыш 7000 тонн збожжа. Сярод тых, хто з раніцы да позняга вечара трымае штурвал у Залатым моры, Дмітрый Ярмоленко. Прадстаўнік дынастыі хлебаробаў, ён ужо 16-е лета сустракае на камбайне, працягваючы бацькаву справу. В этом году походное условие нам хорошо способствует. Дождя не было в основном. День, наверное, только простояли мы за дождей. Так, соревнования у нас. Приятно, что нас оценивают. Наш труд ценится. Высокія паказчыкі – вынік зладжанай працы ўсяго калектыву і эфектыўнай арганізацыі працэсу. Акрамя 4 камбайнераў-тысячнікаў, адзін з вадзіцеляў гаспадаркі пераадолеў планку ў 2000 тонн перавезенага збожжа. На комбайнах у нас трудится 7 механизаторов. В принципе, люди настроены положительно. Из 7 механизаторов, комбайнеров у нас уже на данный момент 4 тысячника, и водитель на отвозке зерна преодолел рубеж 2000 тонн. Люди настроены положительно, всем обеспечены, никаких вопросов нету. Святочны эстафетны марафон працягнуўся на палях Ксу-Пурыцкая. Тут убрана ўжо 75% плошчаў. Юрый Драгін за штурвалам камбайна працуе ад світання да заката. Кажа, што галоўныя фактары поспеху – гэта спраўная тэхніка і вера ў вынік. Стремимся, как получится. Погодные условия, техника, чтобы не подводила. Все нормально. А так все будем стараться. Если позволит погода и техника, и урожайность, почему бы нет. В этом году нормальная урожайность, да, лучше, чем в том году. Нязменныя героі жніва – гэта і тыя, хто забяспечвае бесперабойны рух. Рэкорд на адвозцы збожжа дэманструе вадзіцель Ксу-Пурыцкая Камол Сатыханаў, які даставіў з поля больш за 2000 тонн новага ўраджаю. Машина хорошая, ничего не скажу. Нормальная машина, работает безотказно. И вот уже, слава богу, 2000 перевез. Зерно есть зерно, это хлеб, государство. Надо все это, чтобы было. Стараемся и работаем. Ураджайнасць у Ксу-Пурыцкая з улікам рапсу ў гэтым годзе перавышае мінулагоднія паказчыкі амаль на 10 цэнтнераў з гектара. Паралельна аграрыі вядуць сяўбу азімага рапсу, каб своечасова ўвайсці ў восеньска-зімовы цыкл. 75% уборки сделано. Урожайность в круг получается с учетом рапса 30 центнеров. После уборки зерновых, даже не после уборки, а и уборка, и сейчас на сегодняшний день уже планируется сев рапса озимого. Почти на 10 центнеров в этом году урожайность превышает прошлогоднюю. В срок посеяли более или менее, вот и получилось на 10 центнеров круг. Пока вот на 75%, что мы убираем, больше. Ушанаванне перадавікоў жніва ў Гомельскім раёне працягваецца. Наперадзе задзел ураджаю будучага году і новыя працоўныя рэкорды. Крысціна Іванушкіна, Алеся Федарцова, Александр Чудакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Уборку зялёнага горошку завяршаюць у Гомельскай вобласці. Культуру апрацоўваюць у 3 раёнах, забяспечваючы перапрацоўчыя прадпрыемствы. Работы поўнасцю завершаны ў Мазырскім раёне. Ураджай дастаўлены на Ельскі кансервавы завод. У Жыткавіцкім раёне убрана каля 90% плошчаў, у Гомельскім больш за 60. Сабрана каля 1700 тонн горошку пры сярэдняй ураджайнасці 41 цэнтнер з гектара, што вышэй за леташні паказчык. Уборка мае сваю спецыфіку. Для атрымання якаснага прадукта гародніну неабходна перапрацаваць на працягу некалькіх гадзін пасля збору. На кандытарскай фабрыцы «Спартак» мадэрнізавалі лінію па вытворчасці вафельнага ліста. У рамках рэалізацыі інвестпраекта праведзена замена састарэлага пячнога абсталявання. Гэта дазволіць нарасціць выпуск прадукцыі. Да канца года прырост аб'ёму вытворчасці перавысіць 500 тонн,
Амаль на 9% павялічыцца коэффіцыент загрузкі. Абсталяванне змонтировано, практычна скончаныя пусканаладачныя работы. У ближайший час чакаецца увод абсталявання ў эксплуатацию. Основные компоненты в автоматическом режиме. Мы контролируем параметры. Охлажденная вода поступает через станцию подготовки воды в тестомесильную машину. Вручную засыпается остальное сырье, соль, сода, эмульгаторы. И затем мука при помощи шнека поступает в тестомесильную машину. Перемешивается в течение 10 минут и по системе трубопроводов подается в расходную емкость. И далее уже на вафельную печь. Новыя магутнасці паўплываюць на пашырэнне асартыменту. Адновіцца вытворчасць запатрабаваных фруктовых вафляў, а таксама прадукцыі дыябетычнага прызначэння на фруктозе і сарбіце. З'явяцца і навінкі. Мы ожидаем увеличения производительности как минимум в 2 раза. При имеющихся полноценных 2 сменах в дальнейшем при наборе людей на 3-ю смену мы можем прирасти в 3 раза. Данный проект не окончательный. Мы планируем и дальше максимально автоматизировать процесс производства вафель на этом участке. Продукты с фруктовой начинкой не совсем технологичны в автоматизированном исполнении. Но мы не останавливаемся и будем искать пути решения. Усяго на прадпрыемстве выпускаюць звыш 350 найменняў кандытарскіх вырабаў. Аб'ём выпуску за гэты год больш за 11 тысяч тонн. Вынікі будаўнічай галіны і ўзнагароды найлепшым. У Гомелі адбыўся урачысты сход, прысвечаны Дню будаўніка. Прафесійнае свята адзначаецца штогод у другую нядзелю жніўня. Будаўнік – гэта місія. Людзі гэтай прафесіі ствараюць прастору, у якой нараджаюцца сем'і, растуць дзеці, працуюць калектывы. Дзякуючы іх працы, Гомельская вобласць становіцца больш комфортной. Проделано очень много работы по различным объектам. Неплохо мы сработали. Молочно-товарная ферма Залесье. Мы 2 года строили объект, вели. Бассейн в Чонках. Тоже был такой напряженный объект. На данный момент «Коралл» технопарк мы строим. У будаўнічай галіне рэгіёна працуюць больш за 16 тысяч арганізацый. Яны праектуюць новыя дамы, малочна-таварныя фермы, сучасныя мікрараёны, аб'екты сацыяльнай і гандлёвай інфраструктуры. Толькі за першае паўгоддзе гэтага года пабудаваны і ўведзены ў эксплуатацыю амаль 200 тысяч квадратных метраў жылля. Сярод іх 27 тысяч арэнднага. Продолжается строительство арендных квартир, социальных квартир, продолжается строительство поликлиники Калиниково-Белого в городе Гомеле, онкологического диспансера. Вводятся своевременно молочно-товарные комплексы согласно указа президента. У нас осталось их 4 ввести по этому году, плюс мы еще начинаем строительство новых. Все проектные работы строительные у нас превышают нормативные сроки для увеличения рентабельности и финансовой стабильности наших субъектов хозяйствования. Лепшых работнікаў галіны ўзнагародзілі ганаровымі граматамі і падзякамі. Завяршыў мерапрыемства ўрачысты канцэрт у выкананні артыстаў беларускай эстрады. Народаўладдзе ў дзеянні. Сёлета ў Беларусі адзначаецца 30годдзе усебеларускага народнага сходу. Унікальнага інстытута, які аб'ядноўвае прафесіяналаў з усіх сфер. Сярод тых, каму даверана вызначаць будучыню краіны, дырэктар Гомельскай абласной універсальнай бібліятэкі імя Леніна Таццяна Забіяка. Пра тое, як рашэнні народнага форуму увасабляюцца ў жыццё. Наступны сюжэт. Быць дэлегатам усебеларускага народнага сходу – гэта высокі гонар і вялікая адказнасць. Для Таццяны Забіяка удзел у народным форуме стаў момантам глыбокага ўсведамлення ролі культуры ў развіцці дзяржавы. Прымаючы такія стратэгічныя дакументы, як праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця і канцэпцыя нацыянальнай бяспекі, кожны дэлегат разумее, галоўная мэта – працвітанне роднай Беларусі. ВНС – это не 1 и не 2 человека, а это большая такая армия профессионалов, которые каждый по своему направлению точно поставит заслон каким-то не таким решением и проголосует только за те решения, которые действительно способствуют процветанию нашей страны. Ну и для каждого, конечно, это очень большая ответственность, потому что от этого зависит вся наша жизнь.
За час існавання Усебеларускага народнага сходу бібліятэка імя Леніна прайшла каласальны шлях мадэрнізацыі. У 2001 быў узведзены новы корпус з сучаснай актавай залай, дзе працуе адзіны ў краіне народны бібліятэчны тэатр. Але галоўнае дасягненне – клопат дзяржавы пра кніжны фонд. Усё гэта сведчыць пра культурны прыярытэт нашай палітыкі, асноўныя напрамкі якой вызначае вышэйшы орган народаўладдзя. Что такое библиотека? Это, конечно, культурно-информационный центр, но главное здесь книга. И для того, чтобы мы хорошо комплектовались, у нас есть поручение президента, которым мы обеспечены. То есть наше комплектование – это 12% от текущего содержания здания. Не все страны могут даже этим похвастаться. Это все говорит о том, что государство заинтересовано в том, чтобы библиотека развивалась. Адзін з прыярытэтаў праграмы развіцця, зацверджанай на ОНС, падтрымка турызму і стварэнне новых кропак прыцягнення. У ленінцы гэтую задачу ператварылі ў запатрабаваны літаратурны турызм. Толькі за першае паўгоддзе бібліятэку наведалі на 180 тысяч чалавек больш, чым летась. Мы как библиотека мы можем на сегодняшний момент предложить уже литературный туризм. У нас два совершенно потрясающих просто музея. И музей писателей Гомельщины, и музей редкой книги. И мы счастливые обладатели, вообще Гомельская область, счастливая обладательница такого богатейшего наследия, как коллекция библиотека Паскевичей. Асаблівы акцэнт на рабоце з моладдзю і патрыятычным выхаванні. Для чытачоў укараняюць 3D-тэхналогіі, аблічбоўваюць рэгіянальную прэсу і архівы. А асаблівым гонарам калектыву сталі маштабныя праекты пад знакам якасці і маршрутамі нашага прэзідэнта. Наглядно показано, вот как он начинал, с чего начиналось все и чем заканчивалось. То есть вот даже самый закоренелый скептик не может сказать, что наша страна не развивается, сколько всего сделано, и в том числе и главой государства. Но разве это не патриотическое воспитание? Рашэнне УНС і галіновыя праграмы даюць эфектыўны імпульс для кожнай сферы. Але галоўная умова поспеху краіны – гэта сумленная праца кожнага. Каждый приоритет, он поддерживается своей отраслевой программой. И в этих отраслевых программах они настолько грамотно составлены, что они охватывают вот эту сферу. Если это сфера культуры, то охватывает всю сферу культуры. Самое главное, что зависит от нас, от каждого человека, это добросовестно работать на своем рабочем месте. УНС – гэта жывая сувязь паміж маштабнай стратэгіяй дзяржавы і яе рэальнымі дасягненнямі ў кожным кутку краіны. Прыклад гомельскай ленінкі пацвярджае, будучыня Беларусі будуецца розумам, адданасцю і штодзённай працай людзей. Алеся Федарцова, Александр Швудакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Пакуль за вокнамі спёка, пляжы нагадваюць мурашнік. Добра, калі адпачынак на абсталяваным пляжы, дзе бяспеку гарантуюць прафесіяналы. Горш, калі людзі выбіраюць дзікія месцы. Супрацоўнікі пракуратуры, выратавальнікі і праваахоўнікі праводзяць прафілактычныя рэйды, каб папярэдзіць трагедыі. Пра тое, як уберагчы сябе і сваіх блізкіх. Наступны матэрыял. Надзея Даценко і Павел Богданов з дзецьмі вольны час праводзяць на Чонкаўскім пляжы. Для іх бяспека з'яўляецца найвышэйшым прыярытэтам. Сям'я з дзецьмі разумее, даехаць сюды трохі даўжэй не праблема, калі на коне жыццё і здароўе. Тут чыста, ёсць дзе перапрануцца, а галоўнае за бяспекай сочаць. Официальный пляж, все под контролем. У нас дети, мы несем за них ответственность. Мы должны за ними следить. И их безопасность – это превыше всего. Конечно, все под контролем. Есть специально отведенное детское место. Есть люди, которые в случае каких-то происшествий, они всегда помогут и всегда спасут. А в неизвестных местах ты предоставлен сам себе. Усяго на тэрыторыі Гомельскага района 16 пляжаў, 13 у самім Гомелі і 3 ў раёне. На кожным з іх у перыяд пляжнага сезона штодня працуюць супрацоўнікі, а свод, што і з'яўляецца галоўнай гарантыяй бяспекі. Здесь дежурство организовано с 9 часов до 9 часов вечера, ежедневно во время купального сезона матросами-спасателями в количестве 3 человек. Несем службу как на лодке, так и в пешем порядке на самом пляже, плюс вахтенное наблюдение, которое просматривает всю территорию реки, которая видна в сторону именно вахтенного наблюдателя. Если какое-то несчастье или чрезвычайное случается на воде,
Лодка перевернулась, как вот было недавно. Ну, там мужчина был в спасательном жилете, он выплыл, но все равно наш спасатель сел на нашу, скажем, лодку и выехал на спасение человеку. Любой гражданин, находящийся, даже проходя мимо, может к нам обратиться. У нас есть и аптечка. Первую помощь окажем, какую можем. Але далёка не ўсе купаюцца ў абсталяваных месцах. Стыхійных зон адпачынку десятки, и там за уласную бяспеку отказывают сами люди. Я вообще безопасность знаю. Но здесь очень удобное место. Во-первых, очень мелкое. Вот здесь мелкое, песок для детей, все это. Ну, естественно, надо смотреть, не расслабляться родителям, дедушкам и бабушкам. Тут у нас рядышком дача, очень чисто, красиво. Вот приходим с детками немножко окунуться. Знаем, что есть определенные места, где нельзя купаться, но тут вот купались, можно сказать, всю жизнь, вот как выросли, так постоянно на этом озере. Ну, тем более такая жара еще. Детей надо по-любому окунать где-то. У нас это и всегда есть у маленьких жилеты, у кто постарше круг или нарукавники, и мы всегда с ними в воде, как бы, или рядом на берегу. Выратавальнікі, міліцыя і пракуратура штодня аб'язджаюць акваторыі. У гэтым годзе на тэрыторыі Гомельскага района складзена ўжо каля 50 протоколаў аб парушэннях. Лічба, за якой стаіць чыясьці бестурботнасць. Повышенная температура дает нам работу определенного рода. Мы чаще выезжаем на так называемые дикие пляжи, проводим разъяснительную работу с лицами, которые на них находятся. В первую очередь, конечно, наш акцент направлен на работу с несовершеннолетними, которые находятся одни. В первую очередь, это профилактическая беседа. В последующем устанавливаются их родители, осуществляется звонок и сообщается, где находится их ребенок, для того, чтобы законный представитель мог явиться на указанный пляж и забрать своего ребенка домой. Профилактическая работа проводится и со старшим населением нашего, не только нашего района, но и тех лиц, которые приезжают на территорию Гомельского района. Если лицо, конечно же, не прислушивается к нашей просьбе, не выходит из воды, приглашается для помощи сотрудник правоохранительных органов, который в отношении последнего составляет протокол о привлечении к административной ответственности. Статыстика тревожить. С початку купального сезона у Гомельской области потонули каля 30 человек. Основная причина – купание у неабсталяваных местах, неуважливость и алкоголь. Выратавальники закликают выбирать для отпочинку официальные пляжи, где за бяспеку отказывают профессионалы. Дар'я Дрожжа, Вольга Гайдаш, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Бяспека дзяцей пад пільным кантролем. Нягледзячы на агульнае зніжэнне ўзроўню падлеткавай злачыннасці, дзеці ўсё часцей становяцца удзельнікамі небяспечных інцыдэнтаў у начны час. Сёлета выяўлена амаль сотня фактаў знаходжання падлеткаў на вуліцы без суправаджэння дарослых. Паводле статыстыкі, уначы падлеткі найчасцей трапляюць у непрыемнасці. Самі здзяйсняюць злачынствы ці становяцца ахвярамі чужой агрэсіі. Кожны начны выход дзіцяці на улицу без дорослых – подстава для проверки и профилактичной работы. Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища с 23:00 до 6 часов утра без сопровождения законных представителей либо иных совершеннолетних лиц по их поручению запрещено. За 7 месяцев текущего года сотрудниками милиции выявлено 97 фактов совершения указанного правонарушения. Указанные цифры показывают о том, что родителям следует усилить контроль за времяпрепровождением их детей, в частности, в ночное время. Кроме того, мы анализируем 7 месяцев, смотрим, какие преступления совершались в ночное время. Чаще всего это кражи. Кражи не только велосипедов, это кражи и телефонов, кражи и личного имущества. Еще бы заострить хотел внимание, родители уезжают в деревни, родители уезжают на дачи, они оставляют деток. Кроме того, зафиксированы факты, когда наши несовершеннолетние в ночное время находятся вне дома на днях рождений. И, к сожалению, из районов Гомельской области произошло тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней и изнасилования, и сейчас проводится проверка. Бяспека дзяцей – гэта персанальная адказнасць бацькоў. Невыкананне абавязкаў па суправаджэнні непаўналетняга ў начны час цягне папярэджанне або штраф у памеры да 2 базовых велічынь. Международный фестиваль «Кліч Полесся» у аграгарадку Ляскавічы Петрыкаўскага района рыхтуецца прыняць тысячы гасцей. Транспартныя службы загадзя распрацавалі зручныя лагістычныя схемы. З Гомеля да Ляскавічаў можна дабрацца з перасадкамі праз Калінкавічы, Петрыкаў або Мазыр. У дзень правядзення фестывалю 15 жніўня з Петрыкава і Жыткавічаў будуць адпраўляцца спецыяльныя святочныя шатлы. С центральной площади города Петрикова и с автостанции Житковичи каждый час, начиная
начиная с 10 часов до 12 часов ночи будут курсировать автобусы до агрогородка Лясковича в прямом и обратном направлениях. Перед поездкой трэба удакладніць актуальны расклад аўтобусу і дызель-цягнікоў у даведачных службах аўта і чыгуначных вакзалаў. У чыгуначным раёне Гомеля з'явілася пляцоўка для выгула і дрэсіроўкі хатніх гадаванцаў. Праект рэалізаваны дзякуючы перамозе ў адкрытым конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў Гомельскай абласной асацыяцыі мясцовых саветаў дэпутатаў. Добраўпарадкаваная тэрыторыя аснашчана неабходным абсталяваннем для актыўнага адпачынку чатырохногіх сяброў. Падрабязнасці далей у сюжэце. Мікрараён «Новае жыццё Гомеля» малады, сучасны і прагрэсіўны. Тут пражывае шмат уладальнікаў хатніх гадаванцаў. Ідэя стварыць для выгулу і дрэсіроўкі сваіх любімцаў добраўпарадкаваную пляцоўку знайшла калектыўны водгук і увасобілася ў рэальны аб'ект. Необходимы такие площадки. В районах как можно больше даже. Потому что это наши питомцы, это наши друзья. Их нужно тоже воспитывать, их нужно чему-то учить. Значит, должно быть место, где мы это можем сделать. Это место должно быть безопасно и как для животных, и для проходящих даже мимо людей, чтобы они были тоже спокойны. Проект рэалізаваны дзякуючы перамозе ў адкрытым конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў Гомельскай абласной асацыяцыі мясцовых саветаў дэпутатаў. Агульная сума склала больш як 38 тысяч рублёў. 10% по умовах конкурсу были собраны мясцовыми жыхарамі. Люди откликнулись. Самое удивительное, что даже писали в наши группы из других соседних районов, как бы тоже хотели поучаствовать. Люди откликнулись, те, которых даже нету собак, которые там планировали, которые не планировали, но тем не менее просто хотелось, чтобы был какой-то замечательный элемент благоустройства в нашем микрорайоне. Результат отличный, все очень довольны, все счастливы. Ну, главное, чтобы сейчас бережно относились жители нашего микрорайона к этой площадке. Атрымалася шматфункцыянальная пляцоўка для выгулу дрэсіроўкі хатніх гадаванцаў з улікам усіх сучасных падыходаў. Устаноўлена прафесійнае абсталяванне, бар'еры, балансір, тунэль. Для камфортнага знаходжання на свежым паветры прадугледжана невялікая зона адпачынку з навесам ад дажджу і сонца. Нашу собачку зовут Белл, ей годик и 4 месяца. Мы живем в 119-м доме, вот который через дорогу. Будем сюда приходить часто. Она очень активная, позитивная, очень любит двигаться. Она проходит всякие препятствия, но с ней надо пару раз поработать, чтобы она полностью запомнила. Вот у нас французские бульдоги, это щенята, у нас есть мама. И надо, чтобы они социализировались, чтобы могли общаться с другими собаками разных пород. Элементов здесь много. Площадка хорошо продумана. Мы уже знаем команду сидеть, команду ко мне. Мы потихонечку тренируемся. Атрымалася утульнае і бяспечнае месца для актыўнага адпачынку братоў нашых меншых. Запатрабаваны аб'ект, рэалізаваны дзякуючы аднадумцам пры падтрымцы дзяржавы. Данная площадка будет поставлена на учет в организацию Кожеруб железнодорожная. Да, она будет содержаться по всем правилам и периодичностью уборки, но при этом мы надеемся, что сами жильцы будут в этом также участны, будут смотреть за ее порядком. Это тот пример среди наших гомельчан, который подтверждает, что если есть идея, следует не только уметь требовать, а следует уметь участвовать в ее реализации. И это стало уникальным доказательством очередной инициативы граждан, которая успешно реализована и нам доставляет чувство особой признательности и благодарности. Пляцоўка для выгулу і дрэсіроўкі хатніх гадаванцаў у мікрараёне «Новае жыццё Гомеля» – чарговы прыклад калектыўнай мэтанакіраванасці і веры ва ўласныя сілы. Зараз агульная задача жыхароў – захаваць чысціню, прыгажосць і функцыянальнасць гэтай неабходнай тэрыторыі. Вераніка Варашыліна, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.